Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini long ki khubor bamta kasngi. Kaseng New Trap Youth Council HYC haringkat ke kenhon jogi samla puli jongka jela Meghalaya menhakash potrik unai wing arhajar apuar kalalum patba iki samla puli ha umat uba abul lingdo ubadan hakmat Shillong Law College. Kamat bagi mi baga sorkar ke pensleman pelanyo ya kabai bam jongki samla puli scholarship kabalamang na kabenta usnem arhajar arpuwei arpuar. Ka education cell jengka seng jaha ka jengelam jeng education secretary usamla enlang sawian habaya kren shikilat pathai kubor ulai thu baga seng ringkat baga kenhon ki samla puli naki kelengi college jong ka jilla ka penram ya ka sarkar jilla nadu umentri rangba badu education minister umar lakman rumboi bamla ban ya ka baibam ki samla na shisnem kanthi Kate ke pisah bai bam jong ki samla puli ka dei bala ai ka sarkar pdeng kat ba ka sarkar jela ka bat penslem ya thu uba samla enlang sawian ka jingkran usamla enlang sawian hakilat pathai khubor uyathu ba katnat puli puthi ka dei bandan la ka jong ka scholarship sel ban petang ya ka pisah bai bam jong ki samla puli Kumta kaseng HYC ka aipor hadu khatsan terik unai wing ban penrung yaki baibam haki account jong ki samla puli yathu usamla enlang sawian. Ka amount dah kumunu ki demanyo ya ka between 25 to 30k. De baka sarkar ka ai duna ban ka 1,000 tengim ban sing ya habya penlong gaji ki ka bae ban kopel ya ka ban ai ki scholarship ya ka ba pura. Hakan institution kadang wan kadang scholarship ada sarkar kadang Muslim ladai mengensi mujikli ladai ban fine no yang sarkar baka Muslim ni namar ni kum salam ki somla bune ni man sibor ni je atara hang ne baro ni ki private university institute apa ni lai kana private ni la siu kapai school ji don ki university ki ummap ki piap siu kata da piap siu piap ngat kata penalti kade ka rola education jong kita institute tengah sutu ada samkar kamla ban siu hak sisnem full amount yani kena boleh siapa siu no arsin lane license hak sisnem ada pimla ban siu full amount yang scholarship ni siu no Siuna arsin license nomor tra hangne baro ni dai ki semester system hak semester idon ndriu bnai kowe semester pat kowe ndriu bnai yap siu arsin denem di debe ko tu ya sarkar pakade bakan sinano kita ki polisi nyim pasur ta ki klain polisi jampi ki babshu pi penbe ini ki kena mangkapor ngania tu pi ki kena pule kumban syang ki samla ki dai lawe jong gari pakajai ndriu adai lada dai mani Isnap jar, apa ni yang kata kahok je ni ispek kai, isnap kai kemun ni deh kiluang kipriu kipapen berla yang lawe je ni. Hato ngambu cikli api kipara samla, hato apa ni apa kahok je ni kasyadina hak sarkar, hato isukupum suntur ni isnap ispek kai. Telade kapar ni uai tuai ni deh bandom kemensim sendrang, kemensim kepanulat, kemensim ujinyale, uai pai uai. Kutai samla de banpun ya kohok joni imdai penting ya kita kian dak ba buram ki magistrate daki batki police department keba kibaya abul parang te ngosong bai tangane kowe nimdai gileno kamentai pi pinuan ne abin para ini isu singan pi para ini seba le para dei parda pasnam ji sete stain bodar kiba kendu ya giye haman lagi par wen madar ya betuka 144 CRTC le impulse ka te ki time bodar knabe ki briu ji kinam jenjar kim sha sho hagite ki kharasam but chua bangan shong ngai kuplay HYC kepala organize dengan program kapa sioping but kumna we ukot jangaseng wachkutu yepi kena samla kene gede tangga jinstang haba pilih te pisa pitam pisa mentah i kala pot kau jo pidenem telah kalian junyiru inam shangkriti inam sange in nang yene ya kene gejiya kunji kapan poi hakabang jok account number junyi kadeka minister man junyi nyimpan ngai ya kene sarkar namanya sarkar na apa syafar katok kajder ini
ki kun samla bat plai ke gi jinjia ya gi noi kai be jongi ki kon mentai ya keren man plai nga ketelap hadin setiap dia kina dak kuai mi dak kuai noi kai dak par kalau logo murutin haji sya kana sarkar dengan kelade kapan pai keman kade ban sanarai ya ladero ba bale man gapor mi ki samla mi ki romba mi ki sembalang mempertah hasrok kalau kecil ranya sarkar Apok kajing alam jong kon rap sangma ubabun kam ban pelong ki festival ki fair don pisa ki cherry blossom festival ki tri hill festival ki festival ki fair belot ki spa kror don pisa reban siu ya ka tulok jong kena kai ban siu ya ka scholarship jong ki kena puli om don pisa relada tak hadu honda larai bengin mi syamadan in mi surok Bandawa dia adu kani hata khlemat kisong ba oshim kani kapisa benon kam le nasiu nam ta scholarship balai bangi ha panda penbor yakini ginong mi khmat kidongi ngijit yaki nak benta ban pet ban sumar ban yarak yangi ndai ban pensosat yangi kong kinong shong snong jong kajala ngisngau ban kren nak basai bakani ka jingyami menta kasngi hangni jong pi ki kun samla kari gadap jong kajing peni sa kasorkar bakum kikun samla jong kajela ba jong kajat pendri borok koi nginom shusnap lara kasorkar kali menti hot menen kala ay ko order siteng mit banadu menta kasngi on sa pelat no ek bisa ban poi siki account ki jong pi ngam tiap hadu kat no nane kat no ngot layo ek kata bisa de kajing kren jong kasorkar kalong nadu menta kasngi kin sap sedang ban pelat ek bisa dan kalian jong kaseng haringkat ke education cell bat kumjur bat pi ki kon samla ngini but dia ni kam balada ngilap bakim simla penurlong lani kim simla pendap ya kata kular ka jongki bakin siu ya scholarship kumbala penbana menden nakaliang juga seng ngin sami biang syakmat bat ngin selum ngin salang bat ngin sepelong i program ki fair nak benta bandawa ya kahok ka jongpi kum ka seng kumunoi lam juga seng ngamdon shibun kajingwan ka jonga ni matangasi kalong ban ai men sim fi wat nom ya tiang wat nom ya smit ngi kum kinoi lam kum ka seng hi borok koi bat kinong shong snong jong ka jelang ye don lang ringkat bat we demand scholarship we demand scholarship Kulai sebut tor seprang emsam kai swasi education sal emsam kisamla pule na kisang na ki district fair pada ki institution fair emsam kabri neutra